Hürmetli muhlisler, siz yanlışmadınız. Yayında canlısız. Kırımның çeşit köşelerinden kelgen balachıklar oy istidatlarını oyun nominatsiyasi boyunca takdim edecekler. Jüri azalarımız hazır, balalar hazır. Demek yayınımızı başlay bilemiz. Epete ve biz birinci oyuncumuzni sanaga çağıramız. Да, bir iştirakçımızla tanışılmağa isteyim. Selam aleyküm, senin adın? Алиева Амина. Amina, sen bizge hayırdan geldin? İçki rayondan keldim. Yarışımızda ne için iştirak edesin? Men büyük sanada oynamağa isteyim. Menimce senin arzun gerçekleşer ve men sanaga seni davet etem. Buyur. Selam aleyküm. Aleykümselam. Adınız ne? Алиева Амина. Maşallah kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Kaydan geldin? Men içki hasabısından keldim. Maşallah. Sen bizge oyunların endi yap öğrendin, göstermek istiyorsun. Ne oynayacaksın? Birinci Emir Celal haytarması, ikinci Ağıravavi haytarma. Sen hazırsın? İyi. Maşallah, buyur. Ne de güzel oynayı. Siz mana bu kızga kim olasınız? Битасы? Bidası olasınız. Son gururlanasınız. Elbet. Beğeniyorsunuz. Beğeneyim, конечно. Demek siz bu asız fırsatın faydalanıp o'zingizning toruningizga bir tilekler aytmağa. Buradan bir telekler. Ну, nasıl söyleyeyim? Dальше öyle de gitsin. Demek öyle de Dülber oynasın, yaxşı oynasın ve elbette galibe kazansın. Doğru mu? Da. Doğru. Anlaşıldı. Ya sonunda o kaç yaşında? 10. 10 yaşında. Demek bakayık nasıl oynay ve jüriler ne aytacağını göreyik. İnşallah güzel olur. Аминочка, пек дүлбер кияфетін бар. Сау ol саға. Фесін пек yüksek, балабан. Biraz yufaçık olmak gerek. Сен арты сыралы әрекетін yapқанда, музыка бір тарафта, әрекет бір тарафта. Музыканы dinlemek gereksin. Yaxşı Аминочка? Сау ol саға қызым. Алиева Амина, ikinci oyun. Maşallah. Amina, biz ne isteyik aytma, lakin men isteyim ne aytmağa. Oyunda pek önemli oyun ve muzikаны bağlamak. Çünkü bakanda biz bakamız nasıl sen oynaysın, nasıl muzika yanğıra, nasıl resim oyunda ola. Bazen oynaganda muzika ayrı, oyun hareketler ayrı ve yapkan resimleri ayrı oldu.
Машалла, біз бірше айтмайық, гүзел, ама дықат ол, ойнағанда ер вақыт музыкан дынле, сананы бақ. Машалла. Жанлы сез ярышы Қырымның чашыт көшелерінден ең истидатлы балачықларны топлады. Селам алейкум, сенің адың не? Аблемитова Зулейха. Зулейха, сен біздің ярышымызға қайерден келдің? Ички қасабасында. Анда қайерде қачыншы сыныфта оқуысы, насыл мектепте? 3 милли мектепте 8 сыныфта. 8 сыныфта. Машалла. Ярышымызға насыл мақсаднен келдің? Не үшін? Хореографияға оғрашмақ істейм. Яғни келешекте сен хореограф олмақ істейсің, е? Еминім сенің арзың керчеклешер, ендейсе сені санаға дәвет етем. Бұйыр. Селам алейкум. Алейкум селам, қызым. Зулейха, насыл ойын бізге ойнайсыз? Тым-тым. Бұйыр. Машалла, Зулейха. Пек көтерме омызларын. Көтерме, böyle yapma. Yaxşı. Şimdi менің yanımda da bir iştirakçı Ruslan Grinchuk keçken sene bizde iştirak etti. Bu yılda öz күшіні sınamağa istey. Ruslan, ne için bu sene yarışımızda iştirak edesin? Қалебе менем olacak. Maşallah, Aysa sana muvaffakiyetler dileyim. Bir beş, çap sanağa. Селам алейкум. Алейкум селам. Ne yapasın Ruslan? Яхшы. Машалла. Kaç yaşındasın балам? 11 yaşındasın. Ого, Машалла. егит, о да яқшы. Екінші кере. Енді екінші кере кересің, ақылымда бар, сені көрген едік. Бүгін не hazırladın бізге? Ахмезджит gençleri ve чеченский горный танец. Вау! Көстер, бұйыр, башла. Машалла болғанға қартаука бойынай. Сіз бұл бауға кім оласыз? Мен битасы олам. Демек битасы, демек ғұрур нешін бақасыз бұл қартауға. Evet. Айтыңыз, бұл бауға қач ашындан енді ойнай? Bu 5 yıl oynayındı. 5 yıl ойнай, е? Я Evet. өзі евде өгренді, я да бірге барды. Yo bardı Munir Ablayev'ı. Tesiri ansambıldı. Ана шода, я о бұйық оса кім омаға істей? Айтмады сізге. Oyuncu da olmak isti. Военный летчик dedi. Ага. Ende kısmet. Учып ойнажақ әлі Ende бақ. kısmet. Учақтен учып ойнажақ. Айды, қызмет олса, о әпсі ор. Бақайық. Руслан, машалла, мен естейм айтмаға, кечкен ел көрдік сені финалда. Машалла, бір ел евелсі көреміз, ұсталық да енді қошылды саға. Машалла. Енді бақарық екінші ойын. Машалла, бар, азырлан. Угринчук, Руслан, екінші ойыны. Бұйыр.
Аферим саға Руслан, біріншіден сананы яқтын, машалла. Машалла. Абдурашитова Алие. Селям алейкум қызым. Алейкум селям. Сен қандан бізге келдің? Мен Чекоде келдім. Машалла, насыл ойын бізге бүгін ойнажасың? Мен чечек ойыны ве танго ойыны ойнайжам. Бүйір қызым. Sağ ol Aliye. Aliye қызым, бақыңыз. Көшчіклер ашаға бақа. Төбесу бар, а көшчіклер ашаға бақасын қызым. Бақма, яқшы қызым? Да, мына бақ, сен пармачықларын топла, бақ. 1, 2, 3. Яп, яп менден яп қызым. Бақ, пармачықлар бір-бірінен топлана өмірқа. 1, 2, 3, 4. Сен яқшы япасың. Яп, да бір кере яп. Яп, да бір кере. 1, 2, 3, 4. Машалла саға. Сау ол саға, Алия. Сау ол қызым. Нечун мана сен раз келдің, нечун мана бақып күлдің, тынчлығымны нечун алдың, нечун мана сен раз келдің. Acayip oyun. Siz kimden nasıl olasınız? Менің балаларым, оғлым, бе қызым. İkisi de sizin babanız. Iya. Demek şimdi gururla bakasınız. Evet. Yakım anda büyük, en büyüğü? En büyüğü kızım. Kaç yaşında o? O 9 yaşında. O nasıl sen? 8 yaşında. Maşallah var. Kaç yıl var indi oyunun uğraşıyorlar? Енді 2 yıl oyunun uğraşalar. Demek 2 yıl içinde böyle büyük seviyeye götürüldüler. Iya. Maşallah var. Sağ ol саға, Алика. Sağ ol canım. Танышуымызны девам етеміз. Селям алейкум, сенің адың? Менің адым Динара. Динара, бөле дүлбер антерің бар, керчіктен де айретте қалдым. Ғалибатамын бөле антерлерде 18-ші асырда біздің қызларымыз жүреді. Динара, есен милли ойынлардан ғайры да ненен оғырашасың? Мен ерлайым ве гимнастикая башлайым. Барасын, е? Я біздің жюри азаларымызға насыл ойынларыны бағышлайжаң? Мен ойнайжам yüzüm ойыны ве эмир жилау. Сенің ойыны тамам шымды көрмеге істейм, оның үшін бұйыр санаға чап. Жаным, сен бүгін не hazırladın бізге? Мен ойнайжам yüzüm ойыны ве эмир жилау. Buyur, bağışla. Ya kaç yıl devamında oyunda uğraşıyor? 3 yıl devamında uğraşa. Ya o birinci kere canlı sesте iştirak etti. Birinci kere, birinci kere. Ya bu yarıştan ne bekliyorsunuz? Galibi bekleyek, elbette. Çünkü o mağayet, ana bu benim hayat arzum. Men aytım, evet Dinara, sen daha yaşsın ama arzularından çok olacak, hayat arzularından çok olacak. Ama bu pek yaxşı o arzu. Men ona elbette bugün
қол тұтасыңыз. Қол тұтам, әлбет. Арзусы керчеклешсін. Қызмет болса арзусы Алла керчеклешсін. қызмет етсе, Алла ярдымчы болсын оған. Sağ ol Dinarочка. Pek beğendik. Sağ ol sağa. Oy. Sağ ol Dinarочка. Gördünüz kızlar. Sağ ol Dinara. Dinara, sağ ol sağa. Pek beğendik. Mına Dinar, hepsi hareketlerin nazik yaptı. Maşallah sağa. Artı sıralı hareketin doğru yaptın. Muzikan dinledin. Sağ ol kızım. Sağ ol sağa. Dinara, canım, şubesiz sen maşallahsın gerçekten. Müzikanı dinleysin, hareketini yapasın o sıra sıra. Maşallah. Pek önemli bu oyunu sen can yürekten oynadın ve bunu biz gördük ve anladık. Sağ ol. Maşallah sağa Dinara. Sevimli ballar, bugünkü oyun yarışımız sonuna geldi. Siz pek yaxşı tırıştınız davetname almağa. Maşallah sizge aytmağa isteyim. Men sağ ol da aytmağa isteyim sizin hocalarınızga, ana babalarınızga, nabile dulber kostümler tıkıp bunda geldiniz. Şimdi men aytacağım kim davetname alacak. Mustafaeva Dinara. Grinchuk Ruslan. Oy maşallah. Ballar, kim geçmedi? Siz tırıştınız da oynamağa, da yani постановкалар oynamağa ve bizge gelmege. Biz sizni bekleyimiz. Keliniz. Sağ olunuz. Davetnameler berildi. Demek Gulzar biz de endi sağ bilemiz. Білесің, Рифат, дайыма олғаны кібі маңа davetname берілмедім. Ayda Gulzar, sen o kadar hasevet etme. Men bugün sana çiçek bağışlayacağım. Çok sağ ol, Rifat, pek memnunum. Aynı bu noktada yayınımızı yekunley bilemiz. Ebete, sağlık nen, havanız dostlar.